Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo Ibaong San Juan. Utna baleb la judi ke kulak sarochos lish Marta utlish Maria fresh ojo ankileb chol chrish kamik lirase nakira bilish Marta nakli Jesus yo chichalk ki el chish kulbal utlish Maria ki kanak sakap kishchelish Marta reli Jesus Agua kuitarak kong katani ingarax kamikwas Shaban anak ko na kuininaw nakchish ko nilita sa ama chirulios dish kya kulidos kishchele Jesus re Laquas ta quaglir quichic chiyoyo. kicha oklish Marta Inaw naktakwaglir kuchik sashkwaglir hikeb chiyoyo likamenak sa aroso hikeb likuta kishchele Jesus re La in liquaclic quichic chiyoyo utlijuam. Anina pa bankwe ustatakam taquangstuam. Utchishunili yoyo utnikinishpap ma haruk takam. Manakapabay kicha okan utkishche Agua la inimpap naklayat li Christ liralalios litento ta kulong sa chicho Ratin likakwa Sufrir
Jesus Cristo.